Balatsara Korealy. Anareo mba fanavina regny misy karazan'olo. Izy ty zegny tsy dia foko loatra zegny rô fa satria ahitagna izy ndraikindraiky karaha agnatin'ny karazagna foko maromaro amin'ny tapatapany avaratra Madagasikara ty. Fa ny raha zegny mampiavaka ireo karazan'olo reo, karazan'olo zegny izy reo, fa hita izy agnatin'ny foko maromaro amin'ny tapany avaratra. Amin'ny foko tsy mety misy reo, amin'ny foko Antakarana misy izy, amin'ny foko Antakarana saingy matetiky tegna misy izy maro. Avaram-bahatra Madagasikara ty zay misy karazandreo olo reo. I raha mampiavaka reo olo reo tsy ino fa hitanao antsika malagasy rehefa voteraka zegny magnangy tokony mifana, zany hoe tokony mampiasa rano matimaty mba igny zegny agnadiovagna vatagna ary igny koa hoe ndesigny hoe mba agnaremagna le hegny zegny. Fa rehefa avy amin'ny karazan'androlo reto mifanohitra amin'izay tanteraka zegny le raha. Ino ma fiantsonga reo hoe ranginalo? Tsy haiko na fa avy regnareo ranginalo zegny reo. Za le mpivolagna eto efa agnatin' zegny edy zay zegny agnatin'ny raha. Izy koa magnangy am'zareo niteraka na ohatra hoe lehilahy anao baka mifoko hafa agny anao magnangy fa anao niteraka amin'ny lehilahy managna le fomba ranginalo io, tsy afaka mampiasa rano mamay zegny ilay vehivavy, malgré le vehivavy io baka amin'ny foko hafa tsy maintsy mampiasa le rano mangatsiaka mandritra ny jusqu'à elaela amin'le fotoana le mampabetsaiky igny zegny rano manintsy. Mety gaga antsika hoe akory ataondreo koa ohatra mipetraka amin'ny tany manintsy ohatra ataondreo hoe mipetraka en Europe agny. Toujours la même chose, mampiasa rano manintsy foro. Gaga be olo hoe maro be olo ndraikindraiky zegny hoe mifamatra satria hoe maro be ma olo baka avatra aty mipetraka ivelan'ny Madagasikara agny. Misy les docteurs, le médecin, les reconnus, les manam-pahaizana be regny hoe gaga be zero intrigué be zegny amin'ny le situation io. Tsy voazava, même les médecines le tegna hoe midoka hoe managna évolution lavitra be, tsy voazavandreo hoe ino raha ty, ino pouvoir zay mitsy amindreo olo ty. Tsisy raha mahasolo an'izy io. Izy koa raha ohatra fa avy miteraka reo na agnatin'ny 3 mois le fifanagna igny, tsy rano manintsy fo zegny no ampandrona le vehivavy. Karaha zay. C'est la même chose am'le tsaiky. Rano manintsy. Igny ampiasaindreo. Na mipetraka Tananarivo, na mipetraka en Russie, na rano manintsy. Tsy marary. Mety gaga antsika hoe tsy ho azon'ny hypothermique raha ohatra non. Ary agnatin'ny raha maro misy olo efa nifamatra. Tsy possible ho izy amin'ny fokonay zay ho izy tsy maintsy mifana, tsy possible fa tsy maintsy mampiasa rano mamay fa tegna maro be zay le accident matetiky. Lasa malemy zegny le tongotra le vavavy le renin-jaza zegny, lasa malemy. Lasa tsy afaka mandeha. Oui, lasa tsy afaka mandeha satria zegny hoe nandika io le fomba le ranginalo io. Maro be olo fanavina agnarana zegny. Raha ohatra ma efa naheno raha zegny anao, mba ato amin'ny commentaire io zegny hoe le témoignage le efa avy niaignanao. Raha ohatra anao tsara nahay, bon, misy raha karaha zegny zegny am'ty karazan'olo zegny reo tapany avatra. Fa afatrafatra hely fo epetraka eto hoe ho an'ny anao zegny somary conservateur alohany manambady tsara zegny magnontany tsara hoe karazan'olo karakory le olo alainao vady. Fa sao de gaga be anao mahita karazan'olo managna fomba karaha zegny, anao mety hoe hafahafa be, tsy harary ho anao nandeha mampiasa rano mangatsiaka be io aty manintsy tsy ho azon'ny hypothermie satria maro be olo fanavy nifamatra zo zegny takatra problème fo. Matetiky zegny le magnangy le tsy atao zo zegny takatra problème. Malemy izy tsy afaka mandeha. Tsy tompony teny malemy izy. Ary izy koa rehefa malemy tsisy solution raha tsy ampandrona amin'ny rano mangatsiaka igny. C'est tout, tsisy eky. Fa raha ohatra hoe tohizinareo fo izy am'le rano mafana, le rano mamay be, azony kalemy zegny le magnangy. De sao ato amin'ny commentaire io raha ohatra amin'ny karazanareo zegny atsimotsimo agny sao de misy karaha zegny koa ary
partage aminay koa hoe le expérience le fa niaigna le sasany zegny hoe efa navy miniany fa matra avy teo hoe nahita raha somary hafahafa de malgré tout ça tsisy problème ndraiky à la fin. So sa ataontsika amin'ny commentaire io mba ifampizarantsika zegny hoe le karazagna hery zegny misy hery miafiny zay misy agnatiny foko zay maromaro eto Madagasikara de zegny moa agnisany. De misaotra betsaka antsika jiaby nizaha ny vidéo jusqu'à amin'ny farany.